Hej ljudi, dobrodošli na Maxberry kanal, ovdje Aleksandar, to jest Alex. Ok, kao što u naslovu piše novi LPS bla bla bla, ali prvo šokantna vijest koja bi mogla utjecati na cijeli kanal. Kažete da je Berry sladak, dobar, mili, buci buci bu. Eto koliko je buci buci bu. Da, ovo izgleda baš onako genijalno, jel da? Nije opće, jel da? Pa baš je dobar i sladak i mili i lijep i genijalan. Ok, ovog sam LPS-a naručila 2 put, zato što prvi put nije stigo. Anyway. Rijedak LPS. Ili kako to već ide. Ok, da, sad sam ju otvorila i morala sam ju prat. Znate zašto. I anyway, ona je prekrasna i so cute i zvaće se Coco. I planirala sam da Coco i Chanel budu sestre zato što Coco Chanel. Ali bit će malo teže, da. Anyway, ona je pre-cute i so cute, so cute, so cute! Woo! Da, i ne znam kako će serija ići dalje bez Chanel, ali vjerujte mi, ja ću to popraviti i bit će ko nova. Vjerujte mi, znam što govorim. Ok, lažem, nemam pojma što govorim, nemam pojma što mislim i svi ćemo propasti. Anyway, vidimo se u sljedećem klipu. Bye! Skeduš! I'm so pretty. Hey!